Ibi adonu zomo. Wabo we wabavan wabota wabere negekai. Wabede ne nane de Tuesday. Ade Marie ba ina akpomusa akpomenika o ema ko ma jeverio. Wako ibi adonu gume. Wa meno oti wa Iyenukokomon eke amakone wa gbenwa. Ave baba no ri me ya fe odun abi je no ri odun. Wa ya la mogun wa lani wa labu. Iyo mani magba o to wa ka o. Ibi o tu me ya fe wa buri o mi. Wa bede na. Meno oti wa Iyenukokomon eke amakone wa gbenwa. Iwa do bego di opa no kan awoto. Lare oboko pana no ya agbina no pana re island o wese o ma no ge na wese una wa ya agbina de ta ba mi ewo unu do ju ke mere mami emi nu wa una o ku aje ba je wa ona ju wa go a wa mi emi u me o pe bo ni ra me no ma ba gbon wa mi emi u me Uni mani reje baje. Negbe oko ni reje baje. Egbe wa okin aje ye that the country. Ibi ba Nigeria ni. Iya je ku ere. Mami wa noju gba me like gbebu ebo na. E pastor no joue. O joue. Una mo kana mo fi London. Abi UK no. Ni amana de okay. Una kpona ya bolo avion we touch you ona ka be gba pastor ave pastor ne kigbe e wo odo koko gbe pastor na boku na ba we pastor kin kure ni ka ro wo wa ọmọ no weji ku awe boy na ona ya record Omye we iPhone 17 iPhone ya wati da melwe ni go alwe e mata ma we na eta iga mi dege mo ilo awu me we na imi e we nyo na fi egboto mabere ukpopo no ya solo to ke opo ni de to wa gbo ejo na ko sagen gbe ko e ra to panu me nu na ka ge tu gbina no ma no rejuke Oguna eje gwebe na gidu o ma gbogbo na yeke wala re wa ni remitian ima ya fe gama anyway igu wa gbigbe mami emi ni ka na gu wa gbigbe si le ni si onu oboti e usi e o wa ye remitian mami ona no teju u ke no ma no re island o man we wa agbina na e gbo wa ri no Filipo wa fi ye e pastor pata ma me yin fi yakara un ne ro wo no line e pastor no gi regbabu ebone no wi so wo kan ona ya total kokwo we island ona ya total kokwo we island o wa bon mu yakara akara na mi yan o fi un yo e pastor la re nu dru egbo e wa gbon uwe no we ko ti zido agbin nanu nu do agbo o jana pastor na rio eni e ma won o ma ke me ya gwale ni e wa gekere wo bu menwa wa ye pa gbe na gbe epo na yawe bosa ekwe mo o manu ka gugbin na maria ruyun re o ma ke ebu ivienora unru mafia egogo no gba yobo mafia ivienora obo mafia ona gbo ebe na gbo agod ona gbo ebe na gbo de na gbo pon nwe un tukwo na vesikpo ba anu duwa gbo wa o wa we na ga ijiko a anu du egbo wa ju je le je ba je e ko ti si gbelu wa gbon wa ri edonu wa ta no ma ko ya bo wa o so vera o so wa ni je era je bambobo ni agwo yo maya solo opewo o ma na egwo ogun ya
agboko ba me kia owi eri olicha di moto nu ala owe kia wa na deni owo gia di moto nu la de wa owe kia boss wa ma mi ere tu wa kan yo yenere emi na gbelu wa ba tornado no more courtesan wa mi afra barretta oh pa wo wi e ga mi abo e on the 7 no they on the 7 no they are a goner ruda nema noro ma ga no gi ma no pa awetin ubi agbele eke ona gbaba to bi ori ku egbe mu pena ge mi owo no maka na mu yokwa lima wa ya so ki ago ma je gan aga no na ari e ba the restaurant first food no wa anything ori la da wo te ya ma ni pejo hun wa ya go di oni wa ya ge video e ni woni ari e ne anase ai iga agugwa ya watu popopo wa ya ge video e ni bola tete ya na manojun gbe na go ma no meto no ya arugwe gani ni aya vio bone ni nudu wa gbo wa gbon wa yin je igbina o ma wa mu igbese sese wa ma ge enjoy party e wa ya chest e a presenter ona mu egbe ona ariku ona jagbada na ri opo won bo wa gugwa ko e wa o gbanu wa gwe me ne rugwa bi jugwa me ke erugwa jugwa ika wa do aro wi e because ya makoku wa se ukwu enene ukwu onene lugwa eni wana aja ma no wa go yere gbe na wiku o yere tota uno ta o ke pa wo ti ojo gbenu gwa la gogo omo ni ewe mi wa gbin ebe we ni ma gbin na wa ga gbin wa la gogo wa ga gbin du wa ga mi e do be wa gbin wiku ikwere ona abonegbe ogele sikunya o pe ana no kwa je ba je gbo e bo manu je bo nuju ke ne je ba je a pe ana nuju ke ne je ba je imanu je bo yeye imanu je bo nu je va era ma doju e ma gio de tu mo ko wo gwanya de tu mo ko wo gwa eta upopo ninu ga ago eni ogo ni ona wa so ayo ogbewe sa ke kwa to fighting no on evidence we no wa fi iPhone ni gbo to gba iPhone gogo ni aga were gbe ade iPhone o we eni unuwe ya mi eyabo u ya je kan ni pastor ojo je be pastor igbe wa gbon abe pastor awoju obo ma se pastor abe scammer abe oju obo o ma se pastor obo o ma se pastor o se go be va ije church anyway no ata se ije church because I say no re pastor no rimonu aka se no gwe pastor ogwe ogime anointing ogime so ge pastor esi ari ana yabe osobo kan aje lon je UK ni eso mana de okay oja wo ko bebe island egbo pastor no we wa gbina nanya o wari nu fie nipo o egbo bawo jo toto ne olije ke gwo ko ni ya wie we afia gu be gberom ni wa bola we gbe wa gbon wo afia gu be gberom nuju ki evere nu mi obo ya gu je mo evere ba pastor wa san
utu otu usu a record obiere wa I record eba wa be ata me pastor we ugu mi obiku una record e won ma gegun ona zage fo yo wobo ruda orite do weni ziga gba kebe gbo e no we ma gbon yin ona gwogebo wa eba iya agbina no mana wa eba nuwa ya yu wa se fai nuwa ya mu yere nuwa ni yan were ni peke na wo kinu da wa ge gbe okima egbe iwere gbe yo ku wa te awu wa za ikuni yo obo wa za ure ya ku wa ke mani ge were wa za iku ye gogo kakebe ama ge gwa sabo obi ere ri ku our life oga we recording wa gegbe okoma do mari ya firi ku ya na igaje ni ego we on ede a ni gbofo gbuwa wa gbon igbofo ro ma joko bi e wa na bi odugbo igbofo ma joko bi e wa na bi egbo ni baba olawa gbe wa gbon awe na tenore norata agwaga gbofo ma na tie nore ata wapa wa iwu wa gbina ne omo ni dowo no wi gbina na igo ni owi manu kwa agwagwo a ebe no kata abo gbina owo ti ebo ni ewe media owo o ti ebo ni ede Facebook no de media no no okekere na funu were nu waju ke me gwa gbeluwa no lo wa suko yo ro wetin egbuna no gwa no kwa wa gbina na egbuwa ogo ma to wa dia we boda dogo the passport eji wa gbina na egbuwa we wa payan wu ya gbina na pastor e pastor wa run avien we yalan we a wa jun safe avec berum mo bele we o man we gugbina agbada na aro oru emi no vi oye gbe ya na ye aro igbe ona gbari na gbo momo awe fo ni opa ni egwari ona wa fi egboto ni ohun ine that nobody can chest it agwagwa nobody I will record here o wari fo wari kinyoto afo 17 enemy de diplomat wati emi ona zaga jueke asokian ta me pastor no do me e pastor ma ri wa ne ko fonfon o ma ne o bewe mota bewe bona uri okwo no ko bielenu o je gan na biele iwi we enu wa bo gbaro ti egbo sa uwo ko be benu gwe ti egbo we ni o sa we na ya re okwo be e shetro we kin shetro e pastor ne shetro e pastor no courtesan imagine picture ni ye ba kiri agwere gbe what your way ya me picture wa ban because see wala wana imagine picture ni ye ba ni ri ogere iziga ne gbatan iziga no re room we apa bobo me okobo dan omo nu gwa gbina na bi e be bedi imagine buwa ya dun record agbina no man e courtesan na ba ele do e wa je so e bo e je ba je ima boy man according to you guys iruwe baby e picture me roe gba je so ni courtesan ni ma dai mo oju gwaju nu me ni Iyenukokomon one of Dutchland o ma gba beva mo oju gwaju nu me because na gwa be bonu agwa ene ni ka o aga nera me na ka le jobo to de do be ga ni wa ma mi run sunu wa we bo egbe
Abeke ebo egbe. Ebo on la wa ya gbe. Unero awon online. Wa gbe ebo egbe. Abeke ebo egbe. Ebo on le lu wa ya gbe. Ebo mo ko ne so ne. Wa ge to ekoso oye pepepe. Ebo oye so bo ojo we ni. Wa ri an ye putin ye digbi. No polo ke gbo kan re lu kan. Wa gbe ebo egbe. Ebo ami oboya awon ju wa ya egbe wa mana gegbe oko tenendo. Unero awon online. Ebo ami oboya awon ju wa ya egbe. Unero awon online. Wa wa gegbe oko tenendo. Egbe oko rugba bi juwa. Egbe oko na ne mebi e. Enu gwa mana dunu ye mo tornado ri. Keno gwa keno e kan be ya. Keno gwa keno we ma be ya e kan. Ruda. Ameme na we mu gwa e. Wa ki mo down. Wa ki mo down. Wa ki oji. Wa ki oji ne. Ima wetu wa ya agbesto. Wa ze gwe magwan odi ne odi dan ne nika oje irata ya ki o ekwe mu wa gba lo ran pu wa won jawo su iya ni vie mi gi wa be Nigeria iya do sun a inu wa be media na e to wa gba lo gba won na me wa ke ewe dan ensa ya do sun ayi nu wa be midian wa mi gba o me ba wa wori ya be yi nu wa ni be vi ari ogwa ani ka ye pasejo ikaka mu wa dari okoko ri egbe o no fari egbe le na wo ikaka mu wa dari o ya do sun ayi nu wa nu wa na wa nyi o na wa nyi o wa emi emi kan gba ki awa ni bun yo o wa pa o ya gbin na wiku o we won yese a ogono ri emi o ma se ayo ohun wa so wa ya ohun o popo no ri emi o ma wa su ayo yin na ko wa so wa ya ohun wa ma me dede dana ni mu je ma na o no ja gugba eri waje Arete ete no me gbe ne mi no pe e wa kin wa isowo unero won online wa o ma agbo ma be ba mo ma ni e si wa ide ba ma ni agbo ma ni media na yaje e wa pare media ibi gbore media yo emi ibi edo wa wo wa ma gegbe yo emi wa gbegbe oku wa gbe oku na ne mebi e egbe oku ge na yale esti ofigbon egbe oku wa eti ni ka onero won online me mi egbe na de wala Facebook wana mweria wala anarudu wa block agiri go ni a ni ke are media na wana pa mari go me we ni nare media na gi monetize igwali ge say igonu wa mi ese wa ya zo wa dewu unero won online bere mono ma ba gbon ya yo pa wo ma ni aje fa mo ni iye be tie me bere be baba iso no ma ba gbon iye mi ni aridi yo boy no dun na ni a iye be tie me iye be rigo iye ri account me blessing me ikata mu wa no de wa mi ekula pa ni ledi opa mu mi ba mi voice ni kankan mi ni ma o me bi jeke ibe u ne ma da ijogo me poru o sa lo bo wa kan we se no ma ogwenu wele ni epon mewe ogwenu we se ni le ni epon mewe wa eto ma ni wa gba sun wa agbo ma agwa nu wa je na wa mi o anu we ya gbe na wa gwenu temata a pastor at we why who say you this why cause a pastor go jouer yin kin
Osobo kan ya London ya do e ube island. No be ojuju be that. Waya akia. E kotisi no pa wo win again. Wa ma get my ti you wa go be webo. Oh wa you wa we. Oh wa provoke wa. Why wa dey your bottle? How wa find that kotisi working? E Karo Lagos. No ma ejo wa de no me ya gele ni Muritala Muhammad DJ. Why so unero won online. Owe wa ya ladian. Uwa pa. Uwa bo ma ri ekinu wiere na tota. Ore mi ye. O shayo ore mi ye. Ube gwegwa ni ma dawe. Ube no tana asawe. Clear. Una record de asodunga. Uda ejo okin. O aje okin. Emi na bandi neve do. Egire do. O waya fall down. Ibi are no nya wa pakaka on egi to me. Mukasa na sebe webo ma. Usabu gbebe Europe. And most of the ass in Agwagona, okay, man, you webo no. Okwokpani Agwago ogwa, or what in Oga stage ogwani. Do it ogi aike one agbokaderu adama. Egbaga na abo one expectment was 4,000. Now expectment is 12,500. Okay, so. Waje ewe. Emine bogwa. E waje ube webo. Wa gboko. Wa tayo me o. Do ama game ave gugwagwa. Me awa gugwagwa. Me ni Iyenukokomon orejemi. E courtesan. Na egane amoki na ladian. Black cat, all different. Hey, I can. All everywhere is cool, living fine. Hey, man, the region negbe oko no babe boy. Eya ge o ni raye negbe oko no babe boy. Ni rugbo ni negbe oko no babe boy. Eri ni rogi dianje. Ere ni raye lalaje. Ere ni re achigidi. Da do tu ya no ru otagbon. Wa mu fi o. Wa ke mu fa mu wa. Wa ke ma fi o ma ina fi e. O ma igbo le na gbo momonya. Ume wa na gele to get. O na gele gogori. E wo bure. O se ayo won Maria be ko se keno to yere to taji ni. Wo agboge no e police yi re phone ya. E gba oze nuka o ya ruwe. Iye ya were gbe we. Emi ya nu we e ya ilada me phone ni uda iPhone no emi wiwo. Uwe ko aru we ni. Uwa amo ko tere pastor we na beje ki anya e. Tato. Osun after emi. Nero wa no line. Wa sungu esusu ola wa gbe wa gegbe oko wa uwe je gbo e mane ekene me yin ga mere ge egwa sa keke bi yin ga e gogo na riri mi o ja nonu wo ye am yo in Nigeria we see this useless man who spoil my show. Oh boy, you don't know that useless boy when come the fight with two men when spoil our show. Asun wa ju kemere wa mu yere man wa gbinana no pa ya gbina we no reju ke no made oke ona wa gbo ma bi o ma ka be nu gbe obi ni oge a wa de gbagada wo wa ruwe de 4 years or 5 years I dey fian wa bully ko ja iba o ma egbu ke pa to we ya ma no yun bi na ga gbe ara abola wa gba wa yi agiwa nu wa gbina nu won ma ya nu wa gbina na ye me ma we webo ni buwo me mo we webo
Iya me tebe we bo large family. Wa gbina no tornado. O tornado ye e mono ni aye gin abie. Iya ye gege eje iwu. Ibiere ya won. Wa wo unero awon line. Wa so wo wa ju wa sefai. Desagu unuya no remedia esoema unuya agbe ebingo iya ne control awane mi no gwagwa to awu danu ale mi wan gwaro pamo so kun bozerebo unero owo no line iya ga te won pa mi ebedo amama ki edede ki on mai ona je ku ere beto mai ni amezi dogun so no ga aje na riba oje ku ere oje mose okwe social media agi ga daze eju wa ya mi enegbe ogo ga je no bi wa ko wa ya ti ebo ni ogo ga ra no bi wa ko wa ya ti ebo ni okwe je ba je o wa gbona le media pa ekere pastor na reje pastor wa le picture eri menu wari ni wa gwa lo ya mi e media iga mi e media pastor uzeto lele da debo uzabi ziga lele da de country ugbo agwa gwa ya mi wa bi ku ni agbe eri ono yan dete police wari no de be no wa ka we ni pastor na yin gbinana wa bi ebu wa be ala de an ze ko wa we la re wa no gbinanu no aso se o te ka ga wo gi egbe be la we ni e pastor no wa mere o ka no ko ni ga ede awon do benu na won ku is a taboo obo pa yen go si loku they covenant at the church because Ijo church Ijo again there again mana wa biele we jemi again ya kan we delegation ya gbin ya momo ya kuso dawo ekeni ati eota de ota no igun ya kusewa we thanksgiving him Ijo church ya se Nigeria yin ya bless him igba gele bless him eno bobu yo kan se ri ogbedan e po won kere adeni mi ya via mi yo ba na menemu e pa purun ku a ya post en wa ge e vie mi ge ineru e mo ya no ru o tak mojo ya record eri fi epo yi mo ye social media adeni aya vie mi yawe mota no nemu I record eru mo ya no gira we bo ni die ne ya fe e le runa kene ya ga me bi keni ma ewe ni yo bo we keze e mo ya ni le runa iya bu sekpe ka nezen iya bu seken na ya nu le ma ya ri eru ni mo ya ile ru ni mo ya kian no se ma wa ri eru ni no wo ga me kin oga bonoro wa mi wa gbon ni ana me media no do wa pa na je media awe titi ye mai kwa ko bu ye ko mu wa mo di ore wa igbe wa le lele wa ka go ma ku ne so lo ba mi la o am one mascot oru ya ka ne mo media na e aka kan ko fa bo pa ya ni ka o ga me o because character no wa lona eri ro ma bi yo ma ya kokko ma wo wa
do wani wo pa ni ro ore do gbigbi agia aweri gbe agia je igbe agia on la warere e wa pa e ma ya ni gbigbi agia ni swe doctor iya swe ki iya swe nurse iya ki oge na nota iya ki oge na gbega e ya ro wodo no biele fi omo ne wo ogi gba kian responsible igba kian iya igba aro igba human wa mana S50 wa na we ki ayere eku eno emi ete won ru owa ikondi so se ni gbe na kun wa we yan ma yen o we kene kondi awo pe asa la ge si eken o iwa mu ba po imi anya ja imi an de ba ko iwa de ona de to zuwa ọmọ na zuwa na gwa amegbe oya gwa le perfect tutu oro saye gbe o sikuta mi okwo muso wa zuwa wa je ni wa gbere fluorescent ikaka mu wa no ye police mo ma ri asebo wo se koto e dede gbe jata mu wa ọwọ no ka wa gbo wa ni wa gbe emi arun e wa gbe no gbazen warunu very time oka odi time oke ko warunu ye moto na dore wanedo egi akweto boro tornado wa segi ano kian ede gariota bemi atun na gie ede gariota ami o no yos oze wawa no gwogo ya lu won mi o te sie mu won mi gwaga o te sie bi no gwaga wa omaga ego gin edo yen kin wa zi egbe no gede gbu obo wa ga ivi obo da ine ni ka ogwa una e ogwa una imo ga bo ni ka e ga ima na ege otima no di ona wa we mi no di ma eri mai fi asan Owa asoke awa ave stubborn children pe ya owa asoke awa talogan era ni ateye no ze kan we la wa nu ya de wo kan agbowo kan na for bi ene wa gemo to ne do se unu wa keta wa gese he must talk pa osopa bo se ọmọ àwẹ̀ mi ọ̀nà kan wọ́n ya bá oge ọtí ẹ̀bọ́ yọ nẹ́gbẹ́ náà ìrìn àṣẹ ẹ̀rí mọ́jà lè kó ẹ̀rí túọ̀ ẹ̀rí sí kọ́ ẹ̀ ẹ̀rí ẹ̀bọ̀ ya tó ní ẹ̀kọ́tọ̀ azẹ́rẹ́ máa wà ẹ̀rí ẹ̀bọ̀ ya tó nù wá láwà mọ̀nìwà rẹ̀ bẹ̀bì lọ́rọ̀ mọ̀nìbú mẹ́wàá fi ẹ̀pẹ́dẹ́ ní ẹ̀wọ̀n wá ẹ̀pẹ́dẹ́ ní ẹ̀wọ̀n dẹ̀ àwa ẹ̀mí ẹ̀sọ̀ wá. Ire baby ime onu gba oladia o wa sege ni aya gba oladia wa mi me na mi oma agba ene so wa so ava ya tam wena obi sakon baro dikin agba ene ma na ene so wa ehin obi ogwo bi eme o era me ye me trillion ya beton am egbi ma ma ye yo kayan mi dem wa mi ba gbon ni ona mi ana mi again abi bi e bete abe mo bi omo ku e ni bu wa ma ke ne ri gro iya ma ke ne motan ni je mi wa ge o mi abi onya ibi edo be nu menwe na lu enwe o ma wa so opo ni ju ohun ebode ogbo saje ye pastor ke igbovo egbelu wa gbon wọ́n mi agberu wa gbijo iye no bogere no bu wa wa un nero obo no lain o me ni ki ba gbon o gbere no bu gbiye no bu wa to ta o yo wa ri obo ka gbon me wa iso un nero obo no lain no worry about kagbon we iya ma ere ne gbedo gije and a lot of them
no contre nous ensina ya mai la do de wa mi no je do wa mi ero no ro igbe wa mi no jiku wa mana mi oto na agbagbuna wa mo e picture wa do mu ye social media mi no mo igbe wa fi weri e ni ka ogui wa fi weri e o wa dojo na ri gie mi mama ni ku mari ku ni mari e ti e gas je po eyin apoko o wa lo o wa sem nana ba efeniga na ya pokmani ye poku ye kakabo any bastard wa spray enya ebode u ge kafi we ni da enili megbegbu agwagwo then why when aga na mo egbe ba ri ku na wa ti ebe la koko le lu e betu mani ni ya mo egbe wait to get to get down iru wa o yes because wa when aga ijiku e wa ijo na kana no pa be dari o aegu da wa ni kinga bat unwi susu ojiku we UK no ya mana de okay o don nero wono line ya na gbe upi imi ma no weji ku we jemi ya na kan short wiere mi ni ajo wa eko o wa most ojiku wa most mi emeri eke bare iko biare bejo nya no ya ejo egbe una record na ri we fun na dun me wa ma na mo me won ga ma mi na gbon ma we gbe pe bi ayewu awe no pa ya gun iro ya gbe gboko yan a ore e do bi o mi o pe ano mata ogbun yo a okay akia nu we na wa ti ta won yen gba o we won yan na ko fun ni awe ni e do chest we no ana ma su popo ni jo hun wese ma so go ajo hun wese o te zo bonekere olu abagbon e pastor dun odun wore pastor no mo ku na to ta ke sa chiki island awa bo abagbon obo we kinya wo bo ki o jana awe pastor ya gwanya we ni na gebo ni mana like pastor e pastor eni omu obo eya ijapa oni ati gaga barara tiro webo wo kwere bo ye kaki ayo omo oko no set ri we kini pastor ye eso igba ni gba bege deri o igwa tukmo mu oko igwa la to ta mu kmo go e baba bagbon riri enani ka o ikata mu gba bege no pe ina we no mari yin eya dedo aneni po no mari yin eya dedo api po how market now emidiana do ma mi agu emidiana sete emi no le worldwide ni awada mami ono kuna ya gugwa won kuna no nyanga na o ma no ka mo dio na wa mo ejo wa mo kuna jo nugwa ya we me bu nugwa ya we me ri gwagwaje wa ni ko ni ro mo bogugun wa ge ko amima ekwe mo mo age eke wa ge ko amima de continue wa ya gwa lot be na wa gwa na wa se campaign pe ani mosimosin akin fo ayan riba vitally wa se jemi du wa ma deni ki o de ma wa iwe u couple agwagwa iwe u couple iwe u couple iu wa no many via address nu wa couple ni pe ani en egbeje wa gugwa le ba no pe a egen wa na ma mi ya nu wa ya u ta me ne ki adewu wa mi o boya le ba no pe a no pa wi mi o boya le ba no pe a oko no ma de no pa ko keru wa le ba iju wa le ba ni ru wa ege ni iju wa le ba ni ru wa ona go wodo ya do te story motan
ya do tamwa ega ni juwa le ba ene ruwa ni buwa no ikeri aya vioko ya viene visene ibi street children ekeni anari mi anarizioko yen wa to tan wa bia gobogo yen wa yo bore zoko ori yen ya kin pova salobo mari gbagbon mi ari ana iri ari abe e modern imonama koko useless children wayward children why wa go wa gi o ni degen wa ya kuwe degen wa ya kuwe wa geso egbe wa wo e o seje gbe na we come wa geso kekere na fina wa mo rian we are wa begging ade to wa television wo we who get wa do yo because oye enu mi esu ekeso yakwe iko ni ro eke yakwe e beruka wa bigoye so iye iwarule wa realistic wa lunu ni iye iwarule gbe poda ototo wo okin agbe ipe ani ro neve tunoro o iwa lati eso iwa awegun be na likuku baba ni wa me tunoro awalada etun ye wa sobo agi wana bo kun igonu wa kun na igese igonu wa ya debo dese kian igese eda agbenu wa re jobori ege pastor wo say anote ye where it leru no one anote ye wa can't you do fasting a pastor with fasting oye with fasting nini gonu gwa kwala genya agbo ejegbe no agogo we fo wa no da de yan riwa bo a pastor can't okokigo muwe ota wati e mai okokigo wa oti we no de phone wa pe you agwa pun oponu yaja gbo ma no to ta ge bi ku so lawo pe wa pa wa ya record ma no to ta ge umare gi agbe bubuku na oge tu record ku ya wa ri kan abe mugu de tu gu onu record no gbe bubuku na oge tu mo video lega wa bo yere ari eke no to taye ana wi de su la wa gbe wa gbon wa gele iwu wanu wa gbaju ko go ageji ku o ma igboko yon wa ore we ni oni go at the phone wa pu wa gbon e koko ma fo weto e ba do titi bi agbagbo ebo un wa ma wa adu ebo do wa e mata wa adu ebo do o pa bo ba de ne do no na ma wa gbon o ma ki wa gu no e go ro we no la wa no de gba eji wa ya ziba eni ka no ge bo ya ma no gu wa ya ma no gi ma ya ma no yero we no ri ewo e la wa no de gba eji na ya ziba emi no jo wa o ma mi enu wa do so we gba bo ebo na ewan wa ma o fi wa pede da stop ene o tornado agiri e fan egbegi o ki da doge no mi na mu wa mo ebo wa wo mi o president wa mo ma tubu e pa ni we to dide e wo wa mo e governor wa mo e deputy wa mi wa asowo agwogo kwa na kwa si agwa violowie no won mi mu wa koko ma fo redo e ba mi ye titi ri gwe eyin me la owo nu ga gun me li gwere so abo ni mi bo ya li gwere o igwe wa ije so ko ma ya yun vo bio ekeni mani ri gwe ni ana ke millions a YouTuber ari 5 orun gwagwa agogo. A TikTok na ari 10 orun gwagwa agogo.
Wa ma ga atalogbe 24 hours na bi akin o mai. TikTok ari 5 oro nu wa gwa agogo. E mani rigwe ya ge mi avuligo lawa. A dozen ogete. Beganina jogwa is around 55,000 naira. Boy 55 65,000 naira. The dozen. Wa when you dog pass for 10 9,000. Wa reba wa kegeva. A robogi no gele for 17,000. A robakba. A robber no gele for 70,000. Wa gbina wa ya wina. No me peba we no wina ikwe muwa. Nebe ma be je bere wina. No do agbina ne pastor nya. Egbo bojo no. Come maven wazo come ti jami. Dae kwakon ya zelo ni harima. Dae dami kwakon za oni wa dokin avitali. O gbovu mewen. Wa mege no pa ne. Wado record o ma no to tare. Gwari ofi egbuto. Obi edono igbo. Eka. E pastor no wo kwere vie squad we lawa. O pe bo dun ya wa kan. Vie kwa squad we lawa. Vie lawa. O kwe pastor. That ore aje church e wo wa. O kwe pastor. E pastor ya no matter unero wono la yare. Ave betrayer. E pastor no. Wa mi nai. Wa gegbe okima. Ile ya silo latian. Wa ga inado oni e mo ka oni sun oni ya ende. O man wariri ere eni ka wo gbogbo yi semila wa ge to boy ya ke wo yi semila. Wa ga inado wa nado. Wa nado wa gegbe akoto nedo. Wa ga inaima. Na mi mani ko si kokowe mi diana. Ma ya jegbe majuno we Nigeria. I'm telling you guys. Iya mana via bola dane wo tornado. A dikwi ikpe awa mugba wa mugbe a. O wa se gbe ni kwa wa mugbe ko. A o egbanu wa. Because omo no wijin yen mi owe. Wasu obo eno gedegbo obo. No egi erunu yo tornado re laide. No egi erunu yo tornado re. Yogi. Mi no mi abo gbe ni eture. No egi erunu yo tornado re. Oga mi no mi gbe ni eture. Ikegbi mesun eme. Meni Iyenukokomon ore jemi. Meni Iyenukokomon ore jemi. Iga fi ko bo tornado. Ya mi ni mi ewe ni eture. Wa gbere wa se ni ai. Ya mi ni mi na eture. Ugi abo se wa dona. Ugi ran se wa dona. Wa se da doge mu content e lalja. Wa wetu wa gboma. Wa aja wa kun go. Ke na gbe ki go nu wa ja wa ni kun pa wa Viking. They will come. There you are gelete no. Nunu e ge wa pe bingo wa dunu e wa pe bingo kian. Wa se da doge ai. Eru di ma zuga be.
naki e Facebook na do ami e YouTube mi e TikTok mi Instagram wala wo wa geda do re wo ne mo do wa ya gwa lo do wa ya gwa lo do wa ya gwa lo do eri wa ne senu wa be dene na me no ti wa ni Iyenukokomon eke amakon ne wa gba won wala wo wa ge ya okoko e ma pa ibi edo pare mi tian wa ge ya okoko e mi ajare bude yare wa kan ze pe wa bye bye.